Êvar baş, Kurdistaniya nêja ser navê Rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz. Temaşevanê nêja ev demekî dirêj em nebihevrebûn ji hin sedemên taybetî me nikarîbû bernama xwe li dar bixista lê îşev em ê bi Kek Yaşar Ebdulselam oğlî re dest pê bikin. Bêguman li welatê me gelek bûyerên giring diqewime. Erdîngeriya me hatî qadekî ku şer û pevçûn û êrişî netewa Kurd dikin. Li Rojavayê Kurdistanê ev 10 rojên vê taliyê bûyerên çê dibe gelek cara ji sedema ew bûyerana nîrxandina wan, encam jê stendin, zehmet dibe gelek cara tespîtek mirovên siyasî di 24 saeta de hûn dinerin pûç û vala derdikeve lê jiyan li qadê jiyan li tekoşînê didome. Firsetên dîrokî li ber netewa Kurdî li ber me yê. Em dixwazin îşev bi mîvanê xwe bi rêz Yaşar Ebdulselam oğlu vê mijarê bûyî re bipeyivin. Dîtinên wî, pêşbîniyên wî û şîrovê wî gudarî bikin. Ev bûyerana li erdîngeriya me ya pêk tê li Rojavayê Kurdistanê, li Rojhilatê Kurdistanê gelek bûyerên giring diqewimin. Ji perspektîfa wî em ê mêzekin bi çavê sosyologek ji çavê di vî warî de kar û xebatên hêja kirî Kek Yaşar. Kek Yaşar tu bi xêr hatî? Nav xêrê de bî, tu gelek spas dikim ku te ez vexandim û ji bo te, ji bo Rêveberiya Çarpel Medyayê û hemû binêrên ku aniha li gel me em bihewra vê bernameyê çêbikin, spasiya xwe dikim. Em jî spasiya te dikin. Kek Yaşar hema yanî bîsek berê bigo bûyerên gelek giring û li sahayê vêga vê saetê jî şer didome. Cenabê te bûyerên vê taliyê li Rojavayê Kurdistanê çawa dinirxîne û bîsek berê wexta em peyivîn anka li Hewlêrê gelek mîvan hene û li navnîşana rastexîn aliyên Kurd dicivin bi nûnerên Amerîkayê lê tevî vê yekê jî di sahayê de hin hêz ew ê gudarî nakin. Em ji alî em dest pê bikin hêdî tu çawa şîrove dikî Kek Yaşar vê ev hewldanên Rêzdar Serok Berzanî civîna li Hewlêr tu çawa şîrove dike em te gudarî bikin Kek Yaşar fermo. Bêguman ew civîna ku divê zû de bihata çêkirin, ne dema ku em bêjin krîz ji bo îdarekirin û rêveberiya krîzê bihata kirin lê proaktîv divê berî her tiştê zû da operasyonal yanî ne tenê konferansek, ne tenê hevdîtinek hemû bi dem û dezgeh avakirina dem û dezgehên vî mekanîzmayê vî evkê vî divê li destêverdanî bikiraya di nava Sûriyê de ew mekanîzmaya ku aniha çêbûye, ew tabloya ku aniha çêbûye çiqas direng çêbûye, çima aniha çêbûye bêguman suç ne tenê yanî sebeb ne tenê siyasetmedarên me ne. Sedem ev e ku dema ku heteşe ji Hewlêr evkê ji Helebê derket çû Şemstand di navbera Kurda mesela Kurd û mesela desthilata navendî de bi destêverdana û navberçîtiya ya hêzên hevpeyman ya taybetî ya Amerîka û Fransa
دو پیمان هاتن امضا کردن، پیمان نیسان و پیمان دهیاداری. او هر دو پیمان یعنی ناوروکاوی یعنی فونکسیوناوی او بو کو مسئله نوبر کرد و شامه ده مرکز دولت ده بده جمداندن هیا کو امبجن که ببینن چه رنگ دگره چه فرم دگره او کاوی حتی سکناندن یعنی آرمان چاو کو شر چکداری اکو آنها دست بکر او شرانا برای سال کنیف چه نبه یعنی جبر کو لما کو شر چه بایا سدیست جولانی او مشروعیت کو آنها حول دکو بدست بخه و حیاجیه که سرکفتیه جی نکاری بو بدست بخه لی پاشتخستن یعنی جمعنداندن پروبلما یعنی پولیتیکا تاکتیکا وقت قازانچ کردن دم قازانچ کردن جبو کردان جی مهم بو belki tem birawa yani dve gaveda jî min berê salekû nîv yan jî ji wê heyana hawa me di her bernameyan konferansan û li ser Sûriye Rojavayê de me got ku rewş jeopolitik momenta jeopolitik hatiye guhertin û ew polîtikaya ku ew realîteya ku د شر هندرین یا سوریه دا لسوریه چه بو جبو روجاوا و جبو باکور سوریه به خسریا دموکراتیک و او تشتانا ایدی او نکاره به وی آوایی د سایا یک پارتی و یک حزب اسکری دا وکا اکتور که ندولتی لسر خواب مینه یعنی دوی او خواب بگهورینه اگر کرد کاری کو بخوازن کو مدل که اتونومی یا مدل که فدراسیونی یا مدل که خسری یا مدل که لا مرکزی آدمی مرکزی چی جوان آوابکن دوی او مدل مشروعیت خاج یکیتیا نتوی یا کردان بگره و نتوی به او ولات بخوازه یعنی عرض بخوازه نتشتکی نتوی آواب دمو دزگه نتوی آوا بکه مشروعیت آخواه سوسیولوژیک دوی جوی بگره هیا جوی نگره دوی دنیای دا کس اکتور ندولتی را پارتیه که را یا هزکی لشکری را مشروعیت نو نتوی ناده اوتوماتیک یک مدل که ایدئولوژیک را مشروعیت که نو نتوی ناده yani پیوندی نونتوی دا تشکی وسطن نه yani اواج باکو ایدئولوژی که دنه و پارتی ایدئولوژیاوی پر باشه مدل که پر باشه بده که ام اویاج غیر دولتی بکن اری او تشچی بو راسته بلکه حیاجیه که فونکسیونال جوی بو لکیر بو نزدیک 10-15 ساله دناو konjüktür u jeopolitika momenta jeopolitik ya şerê hundirîn de Kurd li hev dikirin û ew kesên ku hêviya wan ji Kurdan hebû ew jî xwe dispandin li wan û bi wan re di nav hevgirtinekê de bûn ewkekê de bûn ji ber ku şer heye şer xedare xirabiyê çê dike însana mala wan xirab dike emniyet wan evleyiya wan tuneye belê ew lê wext îro divê tiştê ku kek sîraç divê em bi tera bi raya giştiya Kurd yan jî medya û akademisyen siyasetmedarên Kurd divê bikin divê analîz muhesebe bikin yani di nav wan salek û nîv de heya ji peymana Nîsanê heya birda vê demê kî baştir ji bo xwe rasyonaltir ji bo xwe bikaranî gelo Şam ji bo xwe baştir ji bo xwe bikaranî yan
Kurdê me Kek yaşartek ev nabere jî qesate peymana Nîsanê ya PYD û HTŞ nav hev dekin ya jî konferansa Qamişloyê na peymana Nîsanê ew ku ji bo hevlerê ji bo Şêx Mexsûdê û Eşrefiyê di navbera min çû sabû ew çi tarî nayê xwe dengtê dengê te tê kek Keke çima kahraba çû vir tibe ronayî bû anka kek من ez bêk û bixwazim destê xwe min xistiye komandayê û biburin gelek tuşna qesa min ew e û meha Nîsanê de li ew ê ding jî dîsa ya dehê adarê jî dîsa ji bo qezençkirina wext bû yanî ka em ew bikin navbera Kurdan û HTŞ de bila şer dernekeve bi rêyê diyalogê bi rêya aştiyê bi rêya guftûgoyê müzekereyan meseleya çareser bibe û hêvî ew biku wisa be lê herkes dizanî bû ew ê analîtikên sporên ew ê ku ji nêzik ve meseleyan dişopandin dizanî bûn ku şer bêguman e aniha ew tiştên ku salek ku nîv nehatin çareserkirin ji aliyê her du terefan bi ser hewdû da hatin û aniha ew tiştê ku te baş anî ziman yani aniha her dakika her roj tişt çêdibin dînamîk çêdibe aniha ew tiştên ku salek û nîvê de nehatîbûn çareserkirin wê aniha demaviye diyare modela etno modela ya Sûriye ve ew kirine diyar dibe aniha ew model inşa dibe gava pêşîn ew biku İsrail ew kê girt yani aliyê duruziyan û aliyê ew kê girt ew gava pêşîn ya çareserkirina modela etnik û netewî ya li Sûriyeyê ew şêweyekê çareser kir yani mirov dikare bêje li wir êdî yani erê peyman nehatiye diyare hê nehatiye îmzekirin lê li ser viya lihev kirine ku aliyê çi dibêjin yani başûrê Sûriye ve de kontrola İsrail de be û li wir durîzî êdî otonomî çêdikin, federasyon çêdikin, devlet çêdikin yan jî bi plepsîst bi rojekê bi xwe entegreyê İsrail bikin ew êdî azadin lê diyar e aniha ez dabêne ji bo temaşevanên me fikrê te zelalî ew niha anka îdayek heye ew gava din cenabê te behs kir İsrail û em bibên aliyê durziya di hin tişta de problema serrastkiriye û HTŞ û em bibên İsrail di hin xala de lev kiriye îda heye ku ew jî bi peymanekî veşartî ya jî çav li hev û digirtine aliyê Kurda jî hewaleyê Tirkiye kirine gelo ew çi qas rast e yani ew çi qas realîst e min erê min ew îdea ew tişt xwand qaşo Netanyahu gotiye ku me berê şer dest pê bike berê yani colanî Şamê berbigire me bi wan re li hev kiriye ku duruzî ve devleta xwe bikin me ji Kurdara jî pêşniyar kiriye ku Kurd qebûl nekirine gotine na em ew kin ev ya piçek ji min re spekulatif tê yani ez bawer nakim ku dokumentek yan hevdîtinek wisa peymanek wisa çêbûye lê ev ya tiştekî nîşan dide yani di siyaseta sosyolojik de tiştekî nîşan dide yani
بله دنا وان سال کو نیف یکو شامه ورگرتن یکو پشت اساده ام بجن دروزی بر اشکره و زلال و نت دیگل اسرائیل دانستاندن دانی و اسرائیل شخوره وکه هزا حمایه yani protektan elbijart. O evşkere bu o via evnekir ve neşartın. İsrailci via be eşkere evkekir. Yani gotku evana himaya amındam daya. Yani ve aliye dürüzü. Kürt be şeveyi به اشکرتیه دیگر اسرائیل دانستاندن دیپلماتیک دانانین و هر به وشارتی یعنی به او که سپیکولاسیون چبون که اره اسرائیل و کرد yani hevkarın stratejik ye khazayine ye tabiine او که لی راستی اوه کو کرد پیامک سیاسی یعنی نه حوجه کو علم لسر ماسرونی به هورا پیمانا چکی پیامک سیاسی پیامک دیپلماتیکو او دخازن فدراسیون کی نتویا کردستانی ولاتی نتوی لروجاوا آوا بکن چی پیامه که اوسا ج دنیای را ج اسرائیل را ج امریکا را ج کسی را او نکرن نشاندن yani evya problemaya yani problema esası eve ana hatta baş dikirte ev vene nişane meda ana begumane Kürt kefaha petinin u be kelecanın be evkin ku behevine divan rojin gellek travmatik gellek tunt u tuş bu her Kurdaki ku bi şevan be rojan evnakin u bi xamxure rojavayne beguman ev vene anaha gringe le چه اونا چیزی او کنفرانس لقامشلو نکارن بگیهن آرمانجا ها اگر لروجاوا خطا اساسی نه خطا که نتوی یا اشکره یا زلال یا کرد به یعنی تو نکاری به ناسنامه که کبریت یعنی ملزی هم از یعنی başur çi dibêjin başur û roşlatê Sûriye me hem rojava me û rojava jî dîsa veka ji ewkê xwe naweroka xwe derxistin ka rojava çi ye gelek însan merak dike rojava çi ye yani rojava çi carî weke welatek weke neteweyek cuda weke têgehekê sosyolojik ya netewî nayê bikaranî yani rojava veka ku naveke sembolekê yani ne herkes zane Rojava ku Rojavaya Kürdistan'e yani o mesajana despeke be nay şandın jiber ku idare siyasi ve askeri ya Rojava dinav dualide yani zelal u net u kategorik xateki denin. Je aliye ki ve ev politika ku Abdullah Öcalan jibovan ev dike peşkeştike u txaze li gor vî ev bike çawa ku vî buxe formüle kir goy du xetene yek xeta min e yek jî xeta Amerîkî û İsraîliyane divê hûn hilbijêrin ya xeta min ya xeta wan yani Abdullah Öcalan via destpêkê de gawa ku ew proses ku dibêjin destpêkir tiştê pêşîn ê ku got ew dû yani di navbera xeta min vîzyona min û xeta Amerîkiya û İsraîliya da terciha xwe bikin
و مظلوم عبدی و الهام احمد تو سرکردایتین یا عسکری و سیاسی یا ریوبری خسر جی وکا کسین اسرائیل بناو کر یعنی کو صحای دا یعنی وان که اوسا سوشتر کر اوانا پروبلمن اساسی روجاوین کو کرد نقاش وان ناکن مناقشه وان ناکن یعنی روش ژئوپلیتیکاتیه گوهرتن اره سرسران سرچوان و شر قهرمانی لکوبانی کرد برکو وگاوه امبجن شر هندرین یا سوریه هبو سوریه نکاری بو ببره شرط یعنی ژئوپلیتیک روش تشتکی جدا بو لانها روش فشتی اساد روش که ژئوپلیتیک دن هیه کو دنیا آماده کو جولانی ج تروریستیا وی بشو دنیا آماده دنیا مجبوره دنیا دموکراتیک اروپا امریکا جبر کو جولانی وک خطك دبلوماتيك وسياسية مصلحة باريزي داجو وجبركو تمثيل الدولة دكا جبركو ادي دسبكريا ايديولوجية كنتو برستية عرب دكا اويا تي قبول او قبول بارا يعني او قبول بارا قواكو دولة سوريا وكا دولتك ناوان او سيستما نورماتيف يا دولة بوني قواكو جارك دن مشروعيتا خاقرت مشروعيتا خاي ناونتوي قرت تون نكاري وكا اكتورك اسكري دناو دولتي دا تو بيجي از خطكي من ايديولوجيك تشتكي دن هيا işte من از layıkım من از جنارا آزادی dedim ev ki dedim loma az nikarim be devleti entegre bim nikari wan be argümenin ideolojik nikari xabiki alternatif jibo ve devleti tutkari be bir alternatif jibo idareye hükümeti siyaset abi le nikari be ki alternatif jibo ve devleti تذكري alternatif جبو موديل دولتي بي دما كنت بيجي از نتواكي وولاتكي عردكي جدامة از نسوريما از كردستانم لدولة سوريا دا هاتيا اوكرن هاتيا چكرن ام دكارن جارك دن بلكي دبكو ام لهو بكن حيانها او تشتكو هاتيبو تشكرن اويا دج اراده ملت مبو ملت بنا مبو نجبركو جبو هر يعني جبو دجي اراده هر كردي نتني جبركو ايديولوجيا في نظام بارتيا في اوا جبو اراده ملت بنا مبو او تش دش شرطن كونجكتورا شري هندرين دا حتى قهرتن ما برنگك حقوقك بر سرشتي خزاي طبيعي ما إدارة قدرة خلق تستخوا إدي للشامي حياكو أو إرادة ما قبول ناي أم شامي قبول ناكن ناکه اشارتشتی شیرووا جنابت از گیام انجام کیت خوازم بویا گریدای فکر خو پرسکی جنابت پرسن نه آنکه لحمود دنیه یا جی دی لیتراتورا سیاست ده جد تو دوری هزکی چکدار یا جی هزا عسکری نکان ریوبریا سیاست بکه اف ساله کی د مجارا یا هتشه او یا ریوبریا خسر هتشه یا جی حکومت دمکی حسدی کشاند سحا تن عسکری و او منتالیتا کو بسالا به علماندنه دوی اوی ده به مجاری فتساندن یعنی لتو دنیای او نابه یعنی اولی ام ببین هگر علیه کردی دوی مجاری ده جیر بانا کنفرانسا قامشلو ایرادا کی تثبیت کر ایرادا کنفرانسا قامشلو چی بود دگو از جوالات خور فدراسیون ادخواب
gava de cenab-ı te ya pir awayekî zelal awayekî vekirî tarîf kir got li dunyayê kes qîmetekî wî şiklî nadiwe. Niha divir de gelo aliyê rêveberiya Xweser ya jî hesede ji bi salayî em bibên li şerê Daişê û têkiliyan hep peymana û wek xwe di malê eskerî de em mijara eskerî qebûl kirin bidin em ê ew nekin. Aliyê siyasî ji bîr kirin ya jî bi alîkariya Tirkiye ya jî bi alîkariya hin tişta statûya Kurda bi zaneyî dernexistin pêş Merîkanî werbibêjî gelo Kekiya Şer. Kek Sirac, ez hem de mesele referanduma li başûr da hem jî civînên netewiyê ku em bêjin çê dibin siyasetmedarên me li hev dikin em bêjin bi giraniya dengan, bi giraniya îrade û temsilciyên xwe. Eviya ji bo milletê, polîtika millet, ji bo stratejiya millet netewebûnê wek zemîna meşru bingeha meşruya esasî digirim. Referandum îradeya milletê Kurd kir ferman li ser siyaseta Kurd. Konferansa Qamişlo hemîn naverokê girt, hemîn sosyolojiyê vergirt di civaka Kurd de. Kes Kurdek tin nebû ku pêra nebû. Yani li hev kirin û piştî vê konferansê divê YPG, SDG, NKS, hemû Kurd, herkes li rojava divê xwe biguhertana. Li rojava êdî li gor îradeya vê konferans heta konferansê nabêjim tenê. Yani ev konferansa ku di raya giştî da êdî bû îradeyekî netewî. Ji ber ku ne tenê ew kesên ku beşdarî konferansê bûn pêra bûn û em hemû millet her çarperçeyên Kurdistanê, diaspora, herkes me konferansan çêkir ser konferansa Qamişloyê. Ku çawa divê ew bibe mekanîzma, ew bibe hêza operasyonel. Êdî Kurd divê bi vê îradeyê, bi vê divê çerçûveyê de xwe bikin dem û dezgeh û mekanîzma çi. Ji vê çûnda Mazlum Abdî, İlham Ahmed yan kesekê din, yan jî ji NKS, yan jî kesekê din. Çi mafê wan tuneye tenê herin pirsa milletê Kurd li Şamê bipeyvin. Divê ew yani ez fehm nakim. Yani demokrat bûn ne ev e? Demokrat bûn gava ku îradeya netewî konferansekê heye, îradeya siyasî ya milletekê heye, cîvatê heye. Siyasetek nikare xwe ji bin kontrola wî derxe. Nikare dijî vê fermana millî derkeve. Nabe yani yani em ê qezanc bikin na Amerîkî ev dikin Amerîkiyan re jî ji her kesî re jî. Divê ji îro şunda bibêjî vîzyona Qamişlo çi ye? Vîzyona Qamişlo vîzyona li vir erdek welatek heye, neteweyek cuda heye, ew milletê Kurd e, milletê Kurd siyaseta xwe, stratejiya xwe bihewre bi vê awayî ev dike. Ne tenê partiyek, ne lîderek, ne ewkekê. Ew heya em ihtirama viya negirin, heya em viya nekin ji xwara qanûn, yasa, kes ji bo me nabêje ka ew ve li Qamişlo wisa gotî bû çima hûn viya nakin. Suç û dawanê NKS jî em hemû ême jî heye. Yani divê ew tiştê ku dest pê kir gava pêşîn bû, min ji bo wan jî nivîsan, min Şêx Mürşîd ra got, min ji Salih Müslim ra got, min Geseyên Din ra jî gotiye, min İlham Ahmed ra konferansekê de em bihewrebûn min gotiye. Yani îro şunda ji xwe ji kesên NKS ra timî em dibêjin. Yani ji vê şunda divê vîzyona Kurdan êdî bihata guhertin ne tenê çûyîna ji bo Şamê lê
çawa em dikarin ew demo dezgehên ku di şertên şerê hundirîn de çêbû ew fırsatên ku çêbûn em ê çawa dikarin viya bikin modelekî netewî ya ji bo rojavayê xas yani çawa dikarin bikin çawa dikarin demo dezgehên xwe meşrutir bikin meşrutir çawa dikarin meşrutiya navnetevî û civakî ya federal bûnê özerk bûnê otonom bûnê bihêztir bikin wisa bihêztir bikin ku bi eskerî siyasî sosyal ekonomîk bi her awayî wisa bihêztir bikin ku yani kes nikaribe viya münaqeşe bike kes nikaribe viya münaqeşe bike yani من ji roja ku dehê adarê mutabeqat çêbû min got eviya ji bo qezançkirina wext e yani hem ji bo colanê wisa ye hem ji bo Şamê wisa ye yani Türk jî bi vî ewkê de piştgiriya dehê adarê mutabeqatê dikirin yani ji bo ku wext ji bo colanê vê ew kirin ordiya xwe çêke hêza xwe çêke ji ambargoya ekonomîk ya Amerîka xwe xilas bike Ewropî xilas bikin û ew bikin ji terorîstiya xwe bişo xwe paqij bike û weka temsîla dewletê qezanc bike tu zanî li Tirkiye timî dibêjin yani em mecbûrin biçin Sûriye ew bikin îşgal bikin ji bo ku tehlikeya ewkê heye tehdîda netewî heye ser me lê muhalefet çi digo mesela CHP yan êdina dibên eger em Şamê bihêztir bikin ew îşa dikarin ew çêkin yani ne hewceye em herin îşgal bikin û ew bikin Kurda em Kurda ceza bidin Kurda em ê çawa ku Cumhuriyet hatiye çêkirin çawa ku düzena Lozan ya kolonyal çêbûye ew qawî ew bû Kurdistan perçe dibin her perçe aîdê ew dewleta ku viyaye ew kontrol bike ew ê asîmîle bike ew ê jenosîda çêke ew ê kontrola çêke ew aniha yani loma Türkiye hêza xwe da û ev ya piştgiriya muhalefetê jî girt ya rastî yani ji bo bihêzkirina Şamê û gelek jî bi rastî ewktan gelek jî xebat kirin ji bo viya li Ewropa li Amerîka li ewkê û Hakan Fidan êdî ne li ewkê kar dikir yani ne weka wezîrê Tirkiye wezîrê weka waliyê em bêjin Sûriye kar dikir ku gihan noktayekê niha çima ew qas ser viya vê meseleyê ez dikim keksiraç yani ez dixwazim baş were fehm kirin yani salek û nîv çareserkirina mesele netewî ya Kurd li Sûriye hatîbû cemidandin ya rastî hatîbû cemidandin bi wan mutabeqatan her kes dikarîbû viya rasyonel ji bo xwe bikar bîne rastî ev e ku terorîstên Şamê zêdetir baştir rasyoneltir vê wextê bikaranîn ême em nikarîbûn vê wextê baş bikar bînin ji ber ku me polîtikayekê neteweyî û velatî yani ku erda min e erda milleta min e yani viya bikar neaniyan yani tiştekî pir ew normal bû ku qenebe piştê konferansa Qamişloyê demo dezgehên netewî bihata ava kirin ew aniha tiştên ku xeseriya demokratîk dibêjin ew ne îdareyên netewî ne ew îdareya xetekî îdeolojîk e polîtîk e hêza eskeriyekê û aktörên wisa aktörên wisa ne aktörên legîtîm meşru ya peywendiyê navnetewî ne Nakek Yaşar dixwazim wexta me jî hediyedî ew dibe na dixwazim cenabê te mesajekî bide raya giştî ya Bakurê Kurdistanê ya Rojavayê Kurdistanê gava de mişkek ozan ra çend resim şand kek ozan ew resmana tukane bîne ekranê ez dixwazim girêdayî wa wêneya wa resmana
جنابێ te hin tişta bifirs. Niha heta sal û nîvekê bi stratejiya dewleta Tirkiyeyê bi pêşengtiya dewlet yanî hikûmeta demkî ya jî Ehmed el-Şara yanî divê mirov eşkere bi nav bike ji jor bi paraşûtê hat hêzên hevpeyman serokêşiya wê Amerîka İngiltere kir û bi alîkariya Tirkiyeyê ew lûr wek piyoneke lê di nav salekî de êdî wî kemilandin anîn gihandin vê noxtê anka di pirsekî min de berî derkeve anka gera xwe yê Ewropayê rabû genelgakî wer ew ê derxist herkes got wele Ehmed el-Şara yekî demokrat e vay hin heqê Kurda dide yanî aqilmendê wî bê ku em bibên ew di raya giştî ya Ewropa de mesela berî were Almanya ankal Almanya heziriyekî li dijî wî xwepêşandan û dam û dezgehên Almana pir pêşteçûyî dûr de wer tiştê ew çê dibe ku ev gavên avêt ev genelga ku derxist dixwaze vê genelgê xwe paqij bike lê di vir de qeneta min civîna îro bi rêzdar Serok Barzanî rêzdar Mazlûm Abdî û heyeta ku tombara û heyeta Amerîka pê re ev civîna hevlêrê li hemberî wan şansekî din ya jî derfetekî din anî anka ber netewa Kurd ber hêzên Kurdî vegeriyan hewlêrê û hewlêr qeneta me navnîşanekî baş e ji alî yekrêziya netewa Kurd İlham Ehmed duê civînê de yê Mesrûr Barzanî duê civînê de yê İsmail Muhammed İsmail duê civînê de alîye nekesê alî Hesedê li wir e alî PYD li wir e ev dîmena salek berê dîmena ku netewa Kurd li hêviyê bû îro dest pê kir li gorî cenabê te divê tu ji vê civînê tu çi hêvî dike gelo ew rexnên ku salek berê tu gelek civîna de di konferansa de Kurd vegeriyan mala xwe vegeriyan rojeva xwe û ev wêne kane problemên Kurda çareser bike ya jî ew xwestekê wan mesela gelek cara li Tirkiye em zanin ku Abdullah Öcalan di mijara statûya ew ê erê dibe ez bêdengim lê bi ewa Tirkî naxwaze li wir statûyekî çi ji alî rêvebiriyê wek federasyonê ew ê naxwaze lê rêvebiriya xwe ser yanî di gelek civîneyan xwe de li hemberî vê ew ê jî mesela daxuyaniyekî pir balkêş dan got bi genelga ev tişt nabe divê bingeha vê ewî di Magzagonê de çêbe em münaqeşe nakin naverewka wî ama gotin em viya bi vî rengî nabe ji bo vê ew ê çi hêviyê te yê gelo ji vê civînê kare ji bo pêşeroja netewa Kurdên Rojavayê Kurdistanê statûyekî wekî Başûrê Kurdistanê kanî ji wê civînê encamekî ji wî Amerîkanî jê derxîne. Kek Sîraş te gelek tiştek kirin lê ji gotina te dawî ez ê bikim yanî te baş gotina dawî baş bû yanî weka başûr dikare ew bike em eger dixwazibin wek modelek analojik yanî weka ya modela başûr be divê em sosyolojiya başûr bibînin ya başûr wek siyaseteke neteweyî başûr hate avakirin yanî başûr got ez welatekim ez Kurdistanim ez neteweyekê cuda me baveriya min ji Bexdatê re nemaye ewana nikarin bi qanûnê xwe biyanî min îdare bikin ez divê xwe bi qanûnê xwe bi yasayê xwe îdare bikim ez baveriya min nemaye ji wan re loma ez dixwazim dem û dezgehên xwe netewî ava bikim başûr li ser esasa vê sosyolojiyê hatiye ava kirin gelo tu aniha li Qamişlo li Rojava
سوسیولوژی که وسا دبینی یعنی سیاست سوسیولوژی سیاست که وسا دبینی انا همن وینه که نشان دا بری که هم دست به پروگرامی بکن اره من شروانه که کرد دید که بن آلا پیدهی کردستان نویساندیه جارا یکم من دید شروانک وک نه آلا کردستانه آلا پیدهیه لبنیوی کردستان یعنی ده اوکاوی ده ده اونیفورما وی ده کردستان جارا یکمه اگر جبو شروانان به بری از بهیوی ما کو شروان براستی جبو کردستان کار شردکن جبو ملت کرد شردکن لی از بگمانم جوی جوینه جی بگمانم نه جبر کو جوین نوارو کاوی خرابه و او کنه مظلوم عبدی الهام احمد مجبورن دو عالی بلیزن مجبورن يعني اريد بن هم دليوان كرديتيه كردوريه او كوان هي هم جي رايا قشتيه كردا بهز لسروان او كك بيغومان باركه لي او غريداي ب ايديولوژيك سياستك باراديغما كنوي او باراديغما جبو كردان دبجال روجاوا تو ما فتت تنيه تشت تشتكي عسكري بكي او يعني ام دبي ام انتلكتوالن ام انسان يعني بتجاهن او دكن تجاه سلاحي منا او تجاه او باراديغما يكو دبيجن كو ما قبول كريا ديمقراطيك نتوى ديمقراطيك توبلوم ديمقراطيك سياسات او دبجا تو علاقه خب دسلاتي نده تو نچه وکهف یکسان به جولانی را مذکره نکه او دولت تو جواتی او دولت تو کومونی تو ببه کومون لحولر تبجم جبو حلبه لحلبه siyaseta paradigmaya komüne tekçu. Komün diji devleteki şer bike ev yani eğer em be paradigma Abdullah Öcalan'a bikin paradigma Abdullah Öcalan mafevi heye ku anaha wana PKK baveje wana beje un nejminin jiberku Abdullah Öcalan jibowan nabeje herin diji devleti şer bikin. Dibêje di nav cîvatê de siyasetê bikin, tiştê sosyal bikin, tiştê kulturî bikin, yani komün ava bikin. Ne komün bibin ordî û dijî devleta navendî şer bikin. Siyaseta komünê anaha yani anaha rojava û siyaseta rojava divê biryara xwe dîrokî bide. Gelo evanat dixwazin rojava weka welatek, weka neteweyek, weka otonomiyek, weka federasyonek bimîne û berdevam bike yan jî bi her awayî weka ji wan tişta xwe xilas bike weka ferd weka hevwelatî xwe entegreyê Şamê bike. Yani paradigmaya Öcalan evet çi tiştê ku li Türkiye ji bo me pêşniyar dike hemîn tiştî ji bo Rojava û ji bo Kurdên Sûriye pêşniyar dike. Kek yaşar ez di sahê de bersîva wî tiştî tunê ha yani em bibên erê Abdullah Öcalan û em bên paradigmaya wî tiştê ji bo Türkiye diparêze lê bûyerên siyasî ya vê taliyê mirov wexta şîrove dike yani alî PYNK jî alî NKS jî ew konferansa Qamişlo jî pirsî avabûyîna wê konferansê têkiliyên Kurd bi Kurda pir bi pêş ketiye û gelek cara wexta em bibin mirov bi aliyê ew ê dipeyîve hin zehmetiyên ew rêxistinî jî heye divê merî wiya jî ew bike yani gelek cara
tu di rêxistinê de bi tevahî tu nikane hin tişta jî red bike. Yani em bibên tekî ew axaftina Dewlet Bahçelî ku ji bo Mazlûm Abdî got ew ê gudarî nake, Abdullah Öcalan gudarî nake. Ama Devlet Bahçeli rast dibêje. Yani tek Siraç, Devlet Bahçeli rast dibêje ji ber ku eger bi gotina Abdullah Öcalan be Mazlûm Abdî divê wekaya Öcalan bike. Yani aniha qesta min çi ye? Qesta min ew e ku ew du dilîbûn, du alîbûn rola aktora siyasiya Kürt kêm dike, lawaz dike. Zelal nake. Yani xazî wextê me hebe min dixwast yani windabûna wateyê nav Kurda de, windabûna wateyê. Dema ku paradigma guhartin çêbû, Kürt wateya hebûna netewî winda dikin. Eviya usaya ku enerjiya Kurdan lawaz dike. Dema ku tu ne ji bo nêrînekî, nasnameyekî, kulturekî, hebûnekî yekser tu siyasetê bikî, tu hem Kürt hem siyasî hem jî wekê ji bo siyaseta demokratîk ê ku tu dibêjî bikî, hem dijî netewebûna Kürt hem jî netewîbûnê bikî. Ev rê wateya hebûna te ew dike. Bêwate dike. Yani hebûna te bêwate dike. Lawaz dike. Yani felsefeyê de me pir caran me ew kiriye ku paradigma gotin iştera tek dike kirde yan te dike kole nesne. Yani ew keki. Yani gotinên ku tu diparêzî nêrînên ku tu diparêzî divê felsefeya wî de tu zelalî normê wî de prensîpê wî de tu zelalî ew te bihêztir dike, ew te zelaltir dike, ew te wisa dike ku kesên din jî te bihêsanî qebûl bikin, bipejirinin. Lêk dema ku tu dualî bî yani ev ya ew ka min e nêrîna min e ku dualî bûn heye di siyaseta rojavayê de. Mazlûm Abdî binêr şara çi bi çi îtham dike yani şara. Ez elbet ya qebûl nakim lê yani Mazlûm Abdî ra dibe êdî baweriya min jê re nemaye ew ba me dibêje erê li hev dike lê diçe bi rengekê din dike emrê xwe ciyên din digire ew kekê din digire. Ê baş e ji bo Qamişliyê jî em nikarin em bi vî awayî jê re bêjin yani. Ji konferansa Qamişliyê de. Konferansa Qamişliyê de li hev nekirin bi enekesê re. Enekese ewa ku nikare aniha rabe rexne bike sûçê wan jî heye ew kê wan jî heye lê em nikarin vîya bêjin. Yani çima çend me bu yani meha adalê bû ne waya? Yani Nisanê bu konferansa 26 Nisanê konferansa 26 Nisanê. Jin 26 Nisanê heya bira çi qas vext derbas bûye tu dibînî jiyana siyasî li Sûriye çi dînamîke çi ew ke. Çi kirine ji bo wê konferansê? Li gor wê ruha û polîtîkaya, vîzyona wê konferansê çi kirin? Hiç tiştek. Yani divê em reşkere wana bibêjin keke Sîraç. na Hiç yani tiştek. Du dilîbûn wisa dike ku Tirka jî cesaret dike. Motive dike ku dibên waya ewana dudilin, ewana em piçekî zorê bidin, piçekî tehdît bikin, piçekî ew bikin, ewana wê ew bikin. Niha aliyekê din tiştekî vê meseleyê heye ku divê rojava biryara xwe dîrokê bide. Aliyekê din. Aliyê din ew e ku li Tirkiye ew prosesa ku dest pê kiriye, prosesa ku çekberdana PKK yani prosesa ku Kürt rabin bi navê PKK şer kirin dijê me xwastin ku xwe azad bikin û lê nikarîbûn li dijê devletê devlet ewana zorawan bir û ewana divê aniha qebûl bikin ku bi vê tiştê xeletî kirin, şaşî kirin û ew rêyekê şaş bû carekê din divê kes
چه جسارتی نکه جبو کرداجی یعنی جبو خاطر کرداجی چه جسارتی نکه تشتکی وسا نکه چیروکا سرکفتنا PKK دوی وندا بکه دوی همو کردی نه تنی PKK فسح بکه PKK شر چک دینه لی به هر آوایی PKK محکوم بکه که اویا توگره که خراب بو جبو کرداجی جبو ترکیه جبو منطقه جی تشتکی خراب بو آنها دوا کو دولت ویا دخوازه کو آوا بکه و عبدالله öcalan جی ویا به دلخوازی قبول کریه PKK'yi dibêjin erê me bi 10,000 can feda kir û kuşt terörê kir evkê kir Kurd di nav 40 sala da dramên êşên mezin dîtin lê serkeftinekê me heye çi ye serkeftina me serkeftin Rojava ye حیا دولت هشمندی استراتژیک دولت ترک دا حیا او چیروک سرکفتن یا PKK روجاوای بمینه او دزانه کل باکور جی به PKK را دونا پروبلمی ده دولت دخوازه او چیروک سرکفتن روجاوا جی دستی PKK بگره جبوکو تمامی توتال PKK beje de şaşiya dîrokê bû. Şaşiya dîrokê ye ku dijê dewleta Türk Kurd rabin îsyan bikin. Şaşiya dîrokê. Ji bo ku dikarî be îbreta dîrokê. Ev ya ji vê alîwa kes meseleyê nanêne. Dema ku Türkiye dibêje hebûna Rojava bi vê awayî SDG bi vê awayî YPG bi vê awayî li Sûriye ji bo me tehdît û gefa neteviye qesta wî zêdetir ew strateji ye. Em hemû zanin ku SDG dijî Tirkiye tiştekî nake ew jî ji weka me dizanin ku tiştek nake eleqey heta ter berewajî dixwazin eleqata deynin dixwazin weka başûr li hevkirin hebe karê dîplomatîk tîcarî tişt hebe lê heta ew çîroka serkeftin ya PKK'yê ya ku li ewkê dibêjin yani îro li Bakur dem jî li ser esasa vîya pirpanda xwe dike PKK'yê hemû ser esasa vîya ew dike xwe diparêzin hêjî xwe pê PKK xeta PKK girê didin dibêjin me Rojava ava kir me Rojava çîroka me ya PKK ya reha PKK apoçîtî ye devletê vîya nizane devletê dixwaze vîya ew bike lewra dibe Rojava divî warî de biryara xwe bide yani devleta Türk erê ez nabêjim Kurd dijî devleta Türk bêçare ne na hiç bêçare nînin hiç carekê bêçare nînin lê devleta Türk bihêze madem bi vî awayî jî ew girtiye yani ew paradigma girtiye paradigma anaha ev e ku Kurd tiştekî eskerî siyasî demû dezgehên netewî nexwazin ava nekin çênekin bi totalî bi hemvelatîbûnê entegre bin ew bin ew xeta ku ew ke normal devlet Bahçeli dibêje hûn buxara tutarlı bin yani bi apora tutarlı bin apo viya dibêje hûn jê fehm nakin apo nabêje yani herin hûn bibin esker ordî li Sûriye di nav devletê de devletbûn nabe dibêje di nav ordiyê de ordîbûn nabe dibêje êve karê we bi devletê tune ye İlham Ahmed ra di konferansekê de eşkere got tu xwe weka alşara nebîne tu pêra naçî mizakere nakê ew ne îşê te ye dibêje tu her jina mina li komînê li belediyeyê li şaredariyê alîkarî wan bike tiştan bike hevkariyê hevdû bikin viya bike yani cîvatê çi dibe di nav cemaetê de yani komînê de
اري يعني هؤلاء سكيم وقت ما 45 دقائق ما درباس كر لي ازي يعني ام ادي بجناب تر دم ورن جم هف اف مجارانا هنكي اناليزين دريج دخازن ام اف مجارانا بجناب تر ببيبن لي از خوازم اكتوال مجارا روشلات كردستان چند تشبوی بیشه و هدیه ام برنامه خو بریم. یعنی که تو بیارن و تالیه ل ایران چواد نرخینه و به تایبتیجی روشا روشلات کردستان چوا شیروود که آنکه یعنی هم روجاوا هم روشلات کردستان فرصتی که دیروکی کتی دست نتوا کرد دبی آگاه جناب تجی انتشتا گو شاشین روجاوا ل روجلات کردستانش بوی دوباره نبه یا جی تجوا او یعنی خو پیشاندان او سرهلدان آل ایرانی اما به آوایی که وقت آمد در باس گویی لی انالیزه که دیتنه خواهش بوی ویوی بکه باش بکه her tecrübe siyasi her parça ve şaştı ağa ve beke begumane yani siyasi yani diyana siyasi da diyana bu kadar hebune da yani tişteki usa ku reçetek beji vaka mate ders kert evke ka em ediye ya bekar binin edi şaşine kintun ne elle de baş evke ku yani mesela roşlat rojava ku mesela behevdura az tendensin ev ya zudaya tabi yani ne nahaye de bir salin davi tendens prosesen navkurda da prosesek heye ku divan eş u azar u tekuşin protest şer او ایشن می وان روزن داوی درکت ولی کو کرد ل چار پرچه ل روشلات ناوین و دیاسپورا و دنیای هزکی کو ایش وان دینه بهف دکه یک قدر یک سعود yani o evya faktörü ki gringe jibo prosesin din netevi yani ev tişte ko anaha tabaskir yani tişte pozitif yani kaçıya brasti edi siyaseta kurji her kurji edi nikare dinav kurda be macara perest yani nikare haman teni be çava سری چوا دخوازه ایدی حرکت بکه ایدی رایا گشتیا کرد یا بهز هیه yani بهز او evya بچکشی گریدایی به دجمنی کرده yani آنها به تایبتی دولت ترکیه کرولا ژئوپلیتیک یا کود خازه و هیوی دیگه کوهه تایبتی اگر او ایران تک بچه usadike ku yani momentek jeopolitik ya nu ve avabe ev moment yani la aliye ki aktora jeopolitik ya Kürt ya yekeye yani negri dayı bir parça bunitani او وینا گفت او وینا آنها بوی کابوس ایش و کابوس سیاستمدار نکره yani evya cesaret ki ve vene ijiye bike envan siyasetmeden önce bu vene empiras pirozikim jiberko ezanım çıkaz dibin kontrol dibin çedivejin yani dibin Andorra. Hezeki gran de tazikek gran sistematik servan heye ku
کرد یکتی نبن، کرد بهورا نشان ندن، به تایبتی روجاوا وینه که مشترک هو باش به روجا باشور را نده، به هله به مسعود بارزانی را نده، او نده اویال سرویا گلک کارین ترکیه واقع بود. لی رایا گشتیا کرد او صدقه کو ادی سیاست مدارن ما نکارن او اتیکا دیپلماتیکی کو ترکیه جوان دخوازه بجیبینن. یعنی ایرو او انسان کرد شربان کرد اکودوی ام ویاجی بیجن یعنی کو به چاوا جانی خواه فدا دکن و چاوا گاوا کو جانی خواه فدا دکن روحک دهیلن روحک نتویه بالکشه یعنی او توی تگویا صحایده تش جدایه اری راست صحایده روحکی نتویه شو او روحا نتوی تنوایا او سیاست کومینی آنها ایکو سروانتی سرپرشته کرن او تکاری بو تبگری هل بشینه پوچ بکه لی تویویا لروشلات اجی هوی دکم کو کرد به alternatife ki he be hemintir, he be hişmenditir, he be rasyoneltir, he be çi dibêjin yani ew hikmetî Saudiyî nizamçı be tevbigerin heyana hacı em nikarin rexne bikin bêjin ku na ne li gor vê digerin. Rastî aktörên siyasî partî jî û civata Kurd jî, civatê sivîl jî, çalakwan jî پر به عقل تبدیل کردن. از دو به 4-5 حواله من اکادمیسیان روشلات هینا هاتیبون کنفرانس ما که بمارا من بچه صحبت کرد یعنی او 10 روزه زبان دیگریام نکاری بوم یعنی تلفن نکاری بوم ایرو دو من بچه کرد راسته یعنی کوملگه ها روشلات اگر سبا کو او در فتا باشور او در فتا روجاوا بوان رهبه حتی او در فتا باکور بوان رهبه راسته از هیوی دکم کو سوسیولوژیا سیاست کرد یا 4 parçaya davi بگورین yani katalizatör ki rol ki olsa yani le İran زحمته كثيرات يعني اس ايران جنيزيك اني درسك من هي كو سر سوسيولوجيا كوملغا ايرانجي افدكم ايران تشتكي انه دو او كده سرهلداني لا يعني بروتستان ده هي كو هيفيد ده او protesta pazarıya. Pazar dibêjin yani ji bo kesên kategorî ya esnaf, zanatçî, ticaretçî û bezirgan û ev tiştana navî pazarî ew bi ku şoreşa İslamê çêkir. Yani ji ber ku şah ev kêkir ku endüstriyalizasyon çêke yani êdî ew zanatçı, esnaf, ev tiştivan ve tek mi buraya yani tek düşün burjuvaziya, ekonomiya, kapitalistya mezin yani gevre avad bu ev jî beri xwedan ji bo ulemayê Ayetullahan û evkan û ew kir ku şoreş çêbû. Îro cara yekeme yani ew qas protestên dîroka protestiya İran'da cara yekeme ku pazar li hember desthilatê ev dike lê tabî motivê wan cuda ye yani motivê wan dibe ku ne ew be yani ku ilim iktidar biçe yani şu devlet were guhertin ew dixwazin bi ew kesis bikin yani karê xwe bi Rojava û Amerîkayê bi taybetî baş bikin ji ber mesela ekonomî û ticaretî û ew tiştana û dibe ku ew ne aktora serekeve ku karî be guhartina lê Îranê çêke
Aktörün nasnameyan jî nasnameyên netewî û kêm netewî jî bi xwe nikarin tenê ewka çekin vê guhartinê çekin. Niha tiştekî müşterek di navbera sê aktörên sereke de heye lê aliyê mesele netewî projeyê wan cuda ye û projeyên bi taybetî ya neteweperestên Îran min projeya vîzyona evkê Şahreza Kurê Şahreza Pehlevî min evkê kir xwend rastî çi guhertin ji dema bavê xwe tune ye yanî zêde evkê de erê ew jî dibe zimanên din evkê bikim nizam veka hilbijartî ders û nizam çi yanî ji bo evkê lê rastî pirsa federasyon pirsa otonomî pirsa evkê di projeyên wan de tune ye projeyên ew mücahidînê xalq jê derxe lê wekê din çi evkê de tune ye çi muhalefeta Îranê de tune ye ez ew dikim ku hê Îran vê bimîne bi vî awayî yanî erê Amerîka dikare êrişê bike lê ew êriş kare guhertinê neke ji ber ku herkes her alî her aktör ji têkçûna Îranê ditirsin yanî Îrana niha kare ji Îrana têkçûyî ji bo gelek kesan baştir be mesela Tirkiyeyek ji wan e Azerî ku li hundirê Îranînin ew ji bo wan dîsa wisa ye yanî siba hat ku Îran hilweşiya Îran têkçû Azerî ew desthilatê ku ekonomîk askerî ew tiştana ku destê wan de heye aniha karin winda bikin Amerîka jî tu zanî hêzê ew gotina îstikrar ji bo wan tiştekî pîroz e veka xwedayî ye îstikrar çi dibe bila faşîstek bila îstikrar hewa bike ew pê piştgirî dikdin û îstikrar ji bo wan ji bo sermayeyê wisa ye ji bo pazarê wisa ye ticaretê wisa ye îstikrar ji bo parastina îstikrar karin Îran biparêzin yanî Îran ew bikin ez dibînim wan rojên dawiyê du sê rojên dawiyê tendense ve yanî ku carekê din lihev bikin ku belkî hin tavîza bidin ji bo evka ji bo ew bi taybetî warê ekonomîk de wek de lê dawiya Îran tune ye ji ber ku rezerva Îran namîne yani rezerva ekonomîk ji bo ku karî wî berdewam bikî ew namîne em ê binirin yani Îran pêşeroja Îran dikare carekê de were guhertin lê biya min her kesê ku ji ber ku ditirsin piştê têkçûna Ayetullah Îran kare bibe ciyê xeteriyê anarşiyê kaosê şerê hundirîn ji Sûriye xirabtir û ew lewra piçekê bi tedbîr piçekê bi ew lê xwe nêzik dikin yani baş kek Yaşar me wexta xwe jî pir derbas kir ama bi nîv saet zêde lê sohbetek xweş bû gelek ji vê sohbeta te vê ew ê îşev me sûd kirt bêhêviya ku em bibên rojên pêş me em ev mijarana dîsa bi cenabê te re sohbetê bikin
گوتنا تی تجبیر کری یا تو تخوازه به یا گوتن مرفت کاری بو بیجه لی راستی هویدارم او تشتین که من تخواست گرانی بدم سروان نقطان جبر که ارتش مروح نکاره ده برنامه که او بکلی او تشتین که من تخواست باله بکشینم سروان او دودلی پولیتیکا ملس نامشه یعنی دوی کرد خواهی صافی بکن دوی زلالیا نتوی هبه زلالیا نتوی گاوا که تو خواه باش جبو رایا گشتیا دنیای جبو رایا گشتیا کردان جبو رایا گشتیا منطقه تو تکاری بی پیشکش بکی باش پیشکش بکی بگمانه و تو بوی آوایی ببری قبول کرن حیات تو خواه بوی آوایی پیشکش نکی چه احتمالا کو چه تصادفا کو تو به وکا نتوه وکا ولات وری قبول کرن تو نه یعنی تو دبینی ترک چه خاص ده تشتین خدا ده استراتژی خدا خودی اصرارن خودی ایناتن خودی اوکن یعنی اوا 10 ساله دبیجن یه پگه تروریسته و چه هر تشتی خوا اوکرن امکانی خوا او که کرن جی امکان گلک امکانی خوا واز بون او که کرن تنی جبو کو یا بدن قبول کرن او دا خازوان کو چیروکا سرکفتی یا کوبانی یا یپگی یا روجاوای تیک ببن دویت شتیدا پر به سیستماتیک پر متودیک کار کرن اپراتیف کار کرن و کرجی دوی بوی آوایی ده تشتین خواه ده استراتژیین خواه ده زلال و یکرتی و بهو رابن آنها اگر ایزن بدی از بوی خلاص بکم یعنی از خاص ایشه بچه بالا رایا گشتی بکشنیم سر پارادوکسین که با مهیه پارادوکس هم نکارن هرن پیش نها ج دیاسپورا یا ما سیاست مدارین ما و رایا گشتی هر که به کی راقل بپیوی دبیجن دیاسپورا دبی بهز بعد و کردایتی پرده دیپلماسیه بکه و دولتین اوروپی و امریکا و او که بده بستینه مثلا کردی بده استراتژی کردی بده بوان را قبول کرن یعنی دما که تو لولات به استراتژیک به سیاست که دنی و لج دیاسپورای بخوازی که استراتژیات زلال بده قبول کرن و دیپلماسیه ده سرکفتی به اویا پارادوکسه که تو جی آلیه که ده جروجا اول تو جولانی تروریست قبول دکی وکا شرع وکا مشروع و آتیه بویا دول او که سرو کمار سوریه ویا روجا اول تو یا قبول دکی مشروع تو آنها دیاسپورا آلمانیا بخوازی که دیاسپورا آلمانیا دوی رینا ده شرع قبول نکه او تروریسته که یعنی او پارادوکسه که زنی یعنی دیاسپورا دکاره سرکفتی بگه و که استراتژی سیاست کرد لولات یکسانه یکه نابد تو شرع قبول بکی مشروع قبول بکی هری بیره مطابقاتا چکی و او را لحوک بکی او بکی و جمنجی لآلمانیا بخوازی که از دیپلماسیا آلمان را بیجم شرع تروریسته که قبول نکن یعنی پارادوکسه که ما هیه نانی او جوان سیاست کردوان جوان پارادوکسان دوی خواه خلاص بکه زلال به هیزا کرد بر به هیزا از سوسیولوگم ترکیب تکیم دزانم یعنی آنها ایلیزیونک آوا کرنه او که کرد لاوازن نکارن به دولت ترکسر بکنن ترکیه دولتی که ژئوپلیتیک لهرم سوپر او که و لوما دوی ام بکن حمایه آوی و چی دبیجه قبول بکن
يعني مانتاليتي كوسا هي حتى يعني او جوهرتنا باراديغما يجي بفي راسيوناليزاتكن يعني بفي ارغومنتكن روجا اسكتيم در كتيم برنامج سپاسیدکم يعني قال لك انسان بخوشي او ككرن بلا كرن او ككرن يك ابوجي بككي يعني دياره كسكي او كوانا يعني نویسان دیا گویی تو چه دخوازی جمرا يعني وكا حقارتك تو چه دخوازی يعني دولتها تركيا دناتو اذا هذا ديمنا ما تشل صال شركر ما تشكسر نكا او نكر عبد الله جانا چه بكرايا او منطقك جوي خرابتر تنيه يعني إلم تو دوي دولتها تركرا اورديكي وكاوي اوابكي كشربكي نا اما وكان نتواك بنداس امكان ما هبوني جداتره وبرج آليين دا جالية عدالتي و جالية حقيقتي و جالية سوسيولوجيك و هذا ما جوان بيستره او دروچي لاوازن او دروا دكن سياستا وان جيوبوليتيكا وان بدروا دمشه 150 سال بدروان دمشه كو يك نتوانا يك او كان تركيا جي تركابي وكستنيا نظام چتنيا يعني چه اوای تتكاري فيها وكا تشكي راسيونال قبول بك تشكي راسيونال نه حقيقت نينا كواكو نه حقيقت بحقيقت ايه نه حقيقت لاوازه دناوي دا بروبلم هي لوما يعني ازوي منطقي قبولناكم چوا جارك دا برياردان كو ولا شي هزي ما تنيا ام نكارن تشكي بكن كا تشد بيجن او تشد بيجن او ام يا قبول بكن ازوي قبولناكم ككسراج باش كك ياشار gelek spas تماشاvan نجا ما به سوسیولوگ یاشار عبدالسلام اغلو ایشف صحبته کی خوش کر بگومان گلک تشت هیا کو مروف بیجه لی تخوازم اخفتنا خواه برنامه خواه بانگوتنا خلاص بکن وینه یا کو بیستک بری من نیشان دا یا الهولیره لالی کی نابینه ده وینه سروک برزانی لالی راست مازوم عبدی الهان احمد و ریوبریا خسر لالی دن محمد اسماعیل و ریوبرین دن لهمبری وان امریکا توم باراخ و نونرین ارتشوان اگر جوی جبینه جوی هفدیتنه کرد سودک ور بگرن و خواستکی خواه به امریکای بدن قبول کرن که جوی وینه جی او درد که مجار مافو آزادیان توا کرد لروجاوای کردستانیه و یک ریزیا کردا و لحف خودی درکتنا کردا اوی لروجاوای کردستانیه کردا بگین ستاتویه کی امبوی هیویه نه روزن پیش روز جن توامر جملت مره او گلک تشتیم باش بینه تگوشینا نتوی هر دم وی رنگیه به شر و به تگوشین و به مذاکره و به اوا لی تو هز جهزا نتوا کرد تو هز جملت من نخورتره به ریبرین خواه به هیزین خواه نتوا کرد لروجاوای کردستان جی بکی آزادی خواه حتی برنامه کیدن بمینن دخیر و خوشیه ده و جبیر نکن قنال ما چارپل مدیا ده یوتیوبی ده ببن آبونه و بلا بکن ام جاره کیدن گلک جاره ایدی روژین پیش مهمی بککی اشار برنامه وی رنگی بکن و امی فکر و رامان نوی بکینن و قصور میزنه کن ایرو ما پرسین و نگرد لورا برنامه ما فرماتاوی 45 دقیقه لی ام گیهان وای ساعتک و 10 دقیقه زیده حتی جاره کیدن بمین خیر و خوشیه ده و شب باش ور شب باش